Kung stamit jay mais nga impakilom di kalman ngay. Awan lahat tabagi. Tawan. Ginawat damay na. Hingangin bita. Dawatin da aminin pati kwan. Nagkamunog, mulat apay winuhain. Omit mabatbati lahat sa ori kinamumulat at yung mais. Kanya sar binagmulmulang niti tao ngayon kwa. Awal lat tagarood. Nga balbalo lat talaga ti kwa. Balik tag presyo so damit imbes na tayo kumatag presyo ta natitimakin mais amit. Piman la pamiti manalon mo talaga. Wanin dawatin da amin nga nagrigregatan itang kwan. Kakaasiti talaga. So nga dyan amo nagmulat apay. Ultimo brief po nga kwan pa masuksok tanin buto-buto aming nga brief ko nga kwan. Amang di pag mulmulat yung mais nga umit mapunpunlar. Kwan talaga nagbalo ti kwan. Stilatan ti marigrigat tulad ta nanayon ta kastami tanit nagbalo iti presyo ti Kakaasi tayo magbilbilag, burburas dita. mais kas kada pagayin. Baka-bakat mo ti mais nang Dawatin isagpasagpat. damit ama aminin. Yapo. Nagarigrigat trabaho lang kwa produkto tapos dawatin na lang. Yung nga tagas dyan kita. Daw-dawat to, daw-dawatin na. Dito pala yung mga dawatin na lahat tayo titewit kahit niya. Dawatin damit yung talagan? Nakatamit lang mutin, damit naman tayo nga farmers. Awan ada ka din nga yaman damit noon ti farmer's meat nga mangiakal kanya da nga kwa. Di daw mo nga gagapumilahan niya at itikang kaninda. Nawantag mula, di ako milalamutin da. Talaga O, di ba, nawan nagmula ti irik. Ano, ti lamutin ti, garamugam. Tuwa. So, baamon, nagmulmulan. Nagpaparehas yung nga mabisinan.